akaboko akaba ariho icisha akaboko imwamamaza, natwe tukaba turimo kumuvugaho, tukaba turimo kumureba. Ndakeka mu minsi mike harya urajya kubona yageze kwa Mr Irene. Ubu yabaye boro. Ubu ndakeka abantu, umwana uturuka, ndabona ahantu akora aturuka, ndibona ari mu cyaro kabisa, ni mu cyaro. Mu cyaro kandi wowe utuye mu mujyi ibintu byaranze kabisa. Ngo akazi karabuze da. Kadukomeza tureba, tugumya kubabwira inkuru z'imihanda ukuntu zifashe. ndabyibushye cyane kuki wasize. Ngira ngo muri kubona yuko imihanda yakomeje kugorana kabisa. Imihanda ntabwo yoroshye. So let me rewrite this. 2x. Baragira mbagezeho utuntu tw'ubwenge kandi turi real. Ngiye gukorera mwese nk'umuryango nk'uko mubireba mu ijoro ryo ku munsi w'ejo mu rukerera ryo ku wa 23 cyangwa mwese murabibona ko ariko uwitwa Nyambo Jessica yaterewe ivi. Akaba yaraterewe rero ivi n'umusore bitegura kurushinga w'umunyarwanda ariko ukorera muri Dubai ndetse no maze n'iminsi ari haba. Uyu muhango rero wo guterera ivi Nyambo ni umuhango witabiriwe n'abasitayi bake byatari. Ni umuhango rero witabiriwe n'abarimo Bwiza, magara y'uyu Nyambo maze iminsi barimo bagendana, ngira murabizi. Ni umuhango kandi witabiriwe na madamu wa Rusine yitwa Uwase, ngira muramubona mu mafoto we arimo. Rero umuhango bari mu ibanga rikomeye byatari, kawaye rero mu rukerera rwo kuri ku munsi w'ejo tariki 23 mu masaha ari hagati y'isa 9 z'ijoro z'igitondo ndetse n'isa 12 z'igitondo. Witwa Nyambo rero akaba yamaze kwemerera uyu musore bamaze amezi atarenga 8 bakundana ko bagiye kwibanira nk'umugabo n'umugore. Ubwo rero abari bagitekereza ko ibintu ngo by'ubesto bishobora kuzongera bikabaho, bishobora kuba rero birangiriye ahangaha. Guko rero Joti Biteri, guko rero mwese nk'uko mubireba, ngira ngo mwabyumviye kabisa. Wana Congratulations kuri Miss Nyambo rwose, Miss Nyambo. Ibyifuzo byanjye byose bya niyo nkumi tubishwe igi. Mbese mgiye mvuge ngo rero reka mbivuge murabishyira ko byari ariko